जेनोम सिक्वेन्सिंग मशीना खातीर प्रस्ताव घातलेलो ते आतां जाता तितले बेगिना हाडपाचो यत्न करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. धोक्याचे वळेरेंत घातलेलेच न्हय जाल्यार सगळेच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची विमानतळाचेर कोरोना तपासणी जातली. मुरगांव बंदराकय ते दिश्टीन सुचोवणी दिल्यात, भलायकी मंत्र्यान स्पश्ट केलां. रशिया आणि जॉर्जियातल्यान आयिल्ल्या 5 पर्यटकांचे नमुने जेनोम सिक्वेन्सा खातीर पुणेचे प्रयोगशाळेत धाडल्यात. अहवाल आयले उपरांत तांकां ओमिक्रॉन विशाणूची लागण जाली काय ना ते स्पश्ट जातले. ते उपरांत फुडली उपाययोजन चालू करतले, भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. न्यू वेरियंटाची सध्या आमी जिनोम सिक्वेन्सिंग म्हणजे ऑलरेडी आमचे डॉक्टर आयरान पळय टास्क फोर्स मिटिंगेन सांगलेलें आसा. वी वॉन्ट टू एक्टिवेट दॅट इन आझिलो आणि आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आमी ते करतले. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन जे हांवें पयलीं प्रपोज केल्लें ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते आमकां बेगीन हाडपाचो प्रयत्न आमी करूं शकता. पूण सद्या वी हॅव सेंट इट टू पुना. So most of the states are sending it to these notified centers. So for as of now it's fine, but let us see what. Sir, फाल्यां डिटेक्ट जालो जाल्यार तांकां खंयचे फॅसिलिटीज खंयच्यो आमी ऑलरेडी नोटिफाय केल्या न्ही. कन्सॉलेम आनी एक हॉस्पिटल मेडिकेशन लागता. आमचे डॉक्टर आनी एक्सपर्ट्स ठरयतले कितें आहा तेजे जे नॅशनल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ठरयता तोच प्रोटोकॉल आसतलो. आमी वेरिएशन करूं शकना. सो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल बी तोच आसतलो. ते जे ठरयता तोच आसतलो. आमी जे केलां स्टेट गव्हर्मेंटान जे केलां इट इज मोर वन स्टेप अहेड ऑफ वॉट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज सजेस्टेड. म्हणजे आमी ते म्हणटा हाय रिस्कातले येता तेच टेस्टिंग करप. आमी सगळे फ्लायट जे इंटरनॅशनल येता इवन फ्रॉम नॉट हाय रिस्क एरिया आमी टेस्टिंग तेंचे ऑलरेडी चालू केल्लो. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी निर्णय ते तशेंच करून आत नाही. आम्ही आता सगळ्या केंद्र सरकार ठरवते बेस्ड ऑन व्हॉट इज द सिच्युएशन. 19 तारखेला म्हणत होते ना बहुतेक. तर बघूया तेव्हा व्हॉट इज द सिच्युएशन. आज मेवले ते खंयच्या गाडीचे कांटीन सार येयले आज येयले मेवले जॉर्जिया आणि रशिया ऑलरेडी दिला. ऑलरेडी सगळे आयला स्टुडंट आयला. माझा स्टेटमेंट व्हायरसाचे आमचे डॉक्टरांनी ऑलरेडी ब्रीफ दिला नाही. ते बोटीचेर हे जाल्ले म्हणून ऑलरेडी यू हॅव गॉट अ ब्रीफिंग. प्रेस इज गॉट अ ब्रीफिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. ना ऑलरेडी इज देयर. इट्स ऑन माय ट्विटर. आय डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन. स्टेप्स हैज बीन टेकन. Government has already, the Goa government and the meeting chaired by the Honorable Chief Minister, we have gone one step ahead. MPT has also been given a specific protocol for testing, and also the airport testing has been done. All the airlines that are coming not only from the high risk areas, also from the areas and countries which are flights coming into the state of India are not listed as high risk, also are being tested. So Goa government has gone one step ahead than the national protocols that have been put in place so that we are able to keep Goa safe. So already the samples have been sent for genomic sequencing to Pune, and they have been, those 5 people have been kept in isolation, which have been areas which have been notified by the government. So that is states And that is also, those are the people, so the whole thing is being verified where they each and every aspect pertaining. There was nothing to worry as of now. So neighboring states have already detected Omicron virus, sir. आणि न्यू इयर असल्या कारणान चडशे This is not from within the state of Goa, this is from the ship. So all the details our Dr. Utkarsh, who is an epidemiologist, has already given it to the media. We had a press briefing today, so I think best is if you stick to the press briefing given by the doctor so that there is no miscommunication. असं पण न्यू इयराच्या दृष्टिकोनातल्यान किती स्टेप्स स्पेशल काही घेतले जाणार का म्हणजे काही निर्णय? कारण खूपशे इव्हेंट्स आमच्याकडे ऑलरेडी लोक बाहेरून जे येतात, आम्ही गोव्यामध्ये येतात, आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी डिसिजन्स घेतलेले आहेत. आम्ही डबल वॅक्सिनेशन मागतो. तुम्ही मुंबईला गेल्यावर यू हॅव टू कॅरी युअर डबल वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट. So basically all these things what are there already are being done. But one thing every Goan should remember, every citizen of Goa should remember, the state government is very, very sensitive and alert. We do not want any kind of situation in Goa. We are a tourism state, and same time we need to see that being a tourism state, being a favored destination in the country, we also need to see that the protocols are strictly followed and adhered to. Also, I would like to appeal to everybody, though I am also that whatever the SOPs brought out by the government to stick to those SOPs. And as of now, every traveler, international traveler coming in, because this is generally a virus coming from abroad. So from this high risk area identified by the government of India. So I think as of now we are fine. Government is taking steps. We are also testing facilities have been enhanced at the airports. Everything is being followed as per the government. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स.